Nanone kandi ngarutse kukwereka ikibanza cyiza, showa nziza yo kuba wagura iki kibanza kiri mu buso bungana na metero kare 369. Ni ikibanza kiri ahantu heza, ni mu miturire, ni muri R1, ni hano ni Gasanze. Ni Gasanze, ni ikibanza cyiza giteretse ahantu heza, gifite ubuso bunini, kiri ku mihanda ibiri, umuhanda ukinyura munsi ndetse n'umuhanda ukinyura ku ruhande. Ni ikibanza kiri mu ntera ya kilometero 2 uvuye muri centre ya Gasanze. Iki ni ikibanza gifite icyangombwa cyacyo cyihariye ku buryo igihe cyose waba umaze kugura wahita ukorerwa mutation ako kanya nta bindi bintu byinshi. Ni ikibanza ubona yuko giteretse ahantu uba ureba Kigali kandi witegeye indi misozi. Ni ikibanza rero kiri mu centre neza, ni ikibanza kiri ahantu hari strategique kubera ko imbere ya kino kibanza hariho amazu y'ubucuruzi. Ni ikibanza kiri mu ntera ntoya uvuye ku muhanda principal, koko iminota 3 hagati y'3 n'5 uba ukigezeho. Ni ikibanza rero ushobora kugeraho utegesheje amafaranga 500 uvuye mu centre ya Gasanze. Iki kibanza kikaba gishaka amafaranga make kuko igihe cyose waba ufite miliyoni zawe 17 wahita uza ukagura iki kibanza, hanyuma noneho ugahita ukorerwa mutation, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Wowe rero ukeneye iki kibanza hita umpamagara cyangwa se unyandikire kuri iyo nimero ya WhatsApp uri kureba kuri screen yawe kugira ngo ngufashe kubona ibindi bisobanuro wakenera kuri kino kibanza cyiza kiri ahantu heza cyane.